Публика зо Скули, Шиду и Нового Саду ужмала на ходу Патрице представу Wi-Fi princeza Ljudmili Šandelovej u režiji Nadi Lendjer. Šljidujući nastup tih mladih glumcov bude na dramskim memorijalu. Ja glumim kraljicu i ja ljubim tu ulogu, preto želim tak patriljem na sebe i nje patrim na drugi ili na sebe patrim. Ste všetko učestvovali? Učestvovali smo u Šidu, Novim Sadze i tu u Kuli. U Kuli u suštini baš Češkorovic. Nje dve dzeci i od tih dzecoh še menji znaju bešedovac po ruski. Ali ja za to uparto osoba i njedam še tu so mala dzeci až povedzme, ktorí po macerinskim su Ukrajinci, ali som ih naučila, že bi bešedovali po ruski, bo su bavicu predstavi. Najbitnejše toto, že deci su, a za to jazik še mi postarame da ih naučime. U predstavi glumja Vesna Vonić, Natalija Žiroš, Marija Žiroš, Darijan Pirožek, Martina Barna, Sergej Baranovski, Lara Sopka, Darko Vukelić, Una Pirožek i Nevena Ljumović. Za ton zaduženi Miroslav Stričko.